Zovem se Luka Bjelica i profesionalni sam glumac iz Zagreba. Jutarnjih rituala najviše volim rano ustati dok još svi spavaju i otuširati se ledenom vodom. Znam, zvuči mazohistički, ali nakon dosta dugog perioda vremena počeo sam stvarno uživati u tom procesu. Čaj definitivno, kavu nikad nisam pio u životu, nisam je čak ni probao, nisam imao potrebu, ali definitivno svaki dan pijem zeleni čaj. Puerino vest vede retroguvernator, što znači lađe i djeca se upravljaju od traga. To su onda definitivno pod navodnicima navijači jednog velikog kluba koji se zove Hajduk i dolazi iz Splita. Navijače tog kluba definitivno izbjegavam u širokom luku. Prvo sjećanje na film, mogu reći da to je zapravo bio film s kraja 80-ih godina koji je režirao Emilio Estevez. Također je glumio u tom filmu, zajedno sa svojim bratom Charlie Sheenom i njih dvojica su smetlari. I to mi je bio jedan od najdražih filmova, ja sam taj film obožavao kao klinac i to je jedan od razloga zašto sam i postao glumac. Prvo sam htio biti smetlar, a nakon toga sam shvatio da je to film i da je to gluma i onda sam htio biti glumac i rekao sam da ću biti glumac i... Pa zapravo neki najveći gaf je bio kad sam znao zaboraviti tekst. I onda se totalno zbuniti, zalediti, nisam znao ni tko, ni što, ni gdje, ni ništa. Ja mislim da su u glumi najvažnije promjene. U glumi su te promjene važne zato što ja mislim da te promjene diktiraju onu sekundu, milisekundu, 2 sekunde koji ćemo biti ispred publike i u kojoj ih i možemo iznenaditi. Film. I film pored serije i film pored teatra. Mislim, u teatru sam više i glumio i u teatru se čovjek treba, to jest glumac se treba formirati, ali mislim da svakako definitivno moja najveća ljubav i ono zbog čega sam zapravo i postao glumac, to je film i u savršenim okolnostima bi uvijek birao film pored svega ostaloga. Obojice su mi dragi, ali Leon Lučev zato što je išao sa mnom na engleski jezik. Bio bih zaposlen. Eto.